Ingane zawethu impela sibona laphana ke igcwame lesha njengoba ke selimemezele ke umculo ke ozovala ke isikhala esikaLwandle Ndlonkulu Tim Thaqa. Bafowethu ngaphandle baseligibele lo daba ngisiqale sinibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi njengoba usaqala ungena kuyona i-channel yake wenza ukulungele uciphize usubscribe na notification bell khona uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona laphana ke igcwame lesha njengoba ke selimemezele phana kumculo ke othe uzovala ke isikhala ke sikaLwandle Ndlonkulu Tim Thaqa. Kanti ke wengane zawethu impela lona ke igcwame lesha ke lezobe ke libophele ke ngaye ke uGadla Nxumalo uyena ke uTrack 9 umntalapho uthi yabona ke lana isikhala sikalwa uthi uzosivala. Hayi ke wengane zethu phela kasazi futhi ke asazi ke lokwa ngempela njengoba ke sazi ukuthi phela ke uLwandle Ndlonkulu ke udlale ke indima enkulu phana ke engomeni yegcokama ke elisha iParis njengoba ke impela ke seziwahlabana ke nangayo ke iplatinum ngayo le ngoma. Okusho ukuthi ke wengane zethu impela ke zizobe ke ezibuya kakhulu kuyana ke uTrack 9 ke walo ke igcwame lisha njengoba ke khonakala ukuthi naye ke uzodla ke abantu ke uzogila ke izimanga. Hayi ke wengane zethu impela ke zinjalo ke izindaba ke bese niphathele zona nalo ke igcwame lisha njengoba ke selivezi ke uGadla ke Nxumalo oyiciko likaMaskane njengoba ke eveze ukuthi uthe nje impela ke isikhala sikaLwandle Ndlonkulu angasikhathazi ngaso ngoba yena uzosivala Tim Thaqa. Hayi ke wengane zethu impela thina simboso City MTV sithi nje awusivumele ke sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.